Reka amakuru yacu twerekeza mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gitoki mu kagari ka Mbandazi habereye ibiteye ubwoba byababaje abanyarwanda benshi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu abaturage basanze umurambo w'umugore w'imyaka 58 y'amavuko bamusanga munsi y'urugo rwiwe yitabye Imana. Nibwo abaturage bagize mu masaha ya saa 12 za mu gitondo basanga uno mama cyangwa uno mukecuru yitabye Imana, gusa ntago icyamwishe cyahise kimenyekana. Ni mu gihe uno mugore abaturage bari gukeka nimba yaba yiyahuye kubera ko nta gikomere afite, nta n'ahantu baba bamutemye, ndetse ibigaragara byo ashobora kuba yishwe akajugunywa hano kugira ngo abamwishe bayobye uburari. Abaturage basabye inzego z'ubugenzacyaha kugira ngo zikore iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera kugira ngo barebe icyamwishe. Reka amakuru yacu noneho tuyerekeze mu karere ka Huye mu murenge wa Matyazo, naho habereye ibiteye ubwoba. Umwana w'imyaka 18 y'amavuko yafashwe ku ngufu bimugiraho ingaruka ahasiga ubuzima. Ubwo uyu mwana bamufashe ku ngufu ari abagabo bagera muri 5 baramusambanya kugera ashijemo uyu mwuka. Gusa aba bagabo bari gukurikiranwa kugera izi saha nta n'umwe urafatwa. Gusa hari umuturage ngo wabonye umugabo umwe muri abo ngabo akaba yatanze amakuru. Uyu mugabo akaba bari kumushakisha kugira ngo agaragaze bagenzi be bafatanyije gusambanya uyu mwana w'umukobwa paka ahaburiye ubuzima. Biteye agahinda, birababaje. Abaturage bavuze yuko ibi bintu ntabwo bari barutse kubibona kubera ko hari haciye igihe kinini ibi bintu bitumvikana mwono murenge wa Gitoki. Abantu bakomeza bavuga yuko rero iri hohoterwa rishingiye ku gitsina kugira ngo rigabanuke nuko uzajya ukora icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka bazajya bamukatira igifungo cya burundu cyangwa bakamukatira igifungo cy'urupfu, kubera ko ibi ngibi birakabije kandi biteye n'agahinda. Gusambanya umwana kugera ubwo ashijemo umwuka. Ni ncamake y'amakuru rero turaje turebere hamwe impamvu umwana w'umukobwa yishwe. Se yayishwe n'iki? Yazize kubera ko bamusambanyije cyangwa bamwishe bamaze kumusambanya kugira ngo atazavuga abamusambanyije. Ese byagenze bite? Reka rero amakuru yacu tuyatangirire mu karere ka Gatsibo. Mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gitoki akagari ka Mbandazi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Batangira kwibaza ati se Mana y'isi n'ijuru watabaye abana bawe? Rero batunguwe no gusanga umurambo w'umugore w'imyaka igera muri 50 y'amavuko bamusanga munsi y'urugo rwiwe yitabye Imana, ndetse abaturage bakaba basanze nta gikomere na kimwe afite ku mubiri wiwe. Gusa bavuze ngo bakore iperereza barebe icyaba kishe uno mu mama wibanaga mu nzu wenyine. Ubwo abana be bose bagiye kwiga mu mahanga, umugabo we akaba yaramutaye akishakira undi mugore. Rero ubugenzacyaha bwatangiye iperereza kuri nyakwigendera kugira ngo abamwishe bamenyekane, kugira ngo batabwe muri yombi bakurikiranweho ibyaha byo kwica. Nibaramuka bafashwe cyangwa bapime uno murambo barebe yuko no mukecuru yaba yiyahuye. Se yakwiyahura akaza akisanga hano ku irembo nabyo byashoboka. Reka dutegereze ibisubizo byo kwa muganga, turaza kumenya icyamwishe. Gusa turaza kubibatangariza kuri Kidasamura TV Rwanda. Ubwo rero amakuru yacu site tuyakura hano tuyerekeze mu misozi ya kure. Iyi misozi rero yabereyemo ibiteye ubwoba ndetse haberamo ibintu byababaje abanyarwanda benshi. Ibyaha ni ibihe rero? Reka dukomereze mu karere ka Huye mu murenge wa Matyazo. Umwana w'imyaka 18 y'amavuko bamufashe ku ngufu ahaburira ubuzima, cyangwa baramusambanya ahaburira ubuzima. Uyu mwana rero yari umwana wigaga mu wa 3 segonderi, ubwo yari yarakoze icya leta agiye kujya mu wa 4, ariko uyu mwana yari ataragera mu wa 4 cyangwa yari ataratangira ku ishuri nibwo bamusambanyije mu masaha ashyira saa 9 z'ijoro. Gusa ababyeyi bategereje ko ataha baraheba. Nibwo rero mu gitondo basanze umurambo nanone w'uno mwana. None abaturage basabye ko umuntu uzajya ukora icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka akaburira ubuzima ngo bajya bamukatira urwa burundu, cyangwa nawe bakamwica bakamukora nk'ibyo yakoze mugenzi we. Nibyo bishobora kuba byagabanya ibyaha nk'ibi ngibi, kubera ko buri umuntu yishe undi bakahita bamwica. Buriya byagabanya ibyaha byirirwa bibera hano. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze. Nongera kwibutsa yuko isiganwa ry'amagare Championnat y'isi zabera mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo hazaba hitabiriwe ibihugu bigiye bitandukanye. Nako nk'uko ujya wumva ngo igikombe cy'isi, rero iri ni isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi rizabera mu mujyi wa Kigali. Gusa mu mujyi wa Kigali harimo inyubako
abakozi bikora ku giti cyabo, abakozi ba leta, amashuri, ibyo byose bizaba bifunze. Nzabibamenyesha bucya umukino uri bube. Imana ibarinde ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Ni mwari muri kumwe, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nukora subscribe uzabona champion y'isi y'isiganwa ry'amagare, uzabikurikirana gatanu kuri kagenzi kako. Urakoze cyane, Imana ikurinde iguhereze umugisha, Imana ikweze iguhereze